ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba Frame24 TV. Ngira ngo maze kumenyera ubu uri kumwe nanjye Victor mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo nguhatira cyangwa se nkubwira nuko ugifungura ikiganiro nk'iki ngiki ukwita ukora subscribe, hanyuma ubundi tugakomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Frame24 TV iba yakomeje kugenda ibategurira. Mbaza rero tise kuri mugoroba no ugiye kugaruka kuki umunsi ndabasha kuba ngenda ngaruka ku equipe ya Rayon Sport, turebere hamwe uko bimaze kuba bigenda nyuma y'umukino wa Gasogi ndetse na Rayon Sport. Tuze kuza kuba turebera hamwe ese ikibazo n'umutoza cyangwa se ikibazo n'ubuyobozi, cyane cyane ko iyi equipe iyo itari kwitwara neza ntihabura ubigenderamo bita nyirabayazana, ndetse akaba ashobora kuba yabiryozwa. Kubaza kurebera hamwe equipe imaze imikino 4 idatsinda kuva ku mukino wa Singida ubanza ndetse no kwishyura igakurikizaho Police FC n'uyu munsi yaje kuza kuba ihagamwa na Gasogi. Turaza kuba turebera hamwe muri shampiyona y'Abongereza ese bimeze bite, cyane cyane ko equipe nka Liverpool yaragaritswe, Manchester yaratsinze. Turaza kuza kuba tugaruka nanone mu gihugu cya Espagne aho equipe ya Real de Madrid nyuma yo gukubitwa Manita gatsindwa ibitego 5 na Atletico de Madrid yaje kuza kuba yisubiraho muri shampiyona itsinda ibitego 3 gusa. Vinicius Junior akaba yagarutse by'umwihariko. Tuza kuba turebera hamwe mu gihugu cy'Ubudage Bayern Munchen amikino, hanyuma equipe ya Paris Saint-Germain iracyakomeje kuyoboza inkoni y'icyuma nyuma yo kwisasira FC Barcelona nyabika rwose inayirusha cyane iwabo. Navuga rero ngo Paris Saint-Germain ubu ngubu rwose iraziyoboye, ariko ikindi bamenya nuko mu Butaliyani baza kuba bambikanye uko ama equipe yose aracyasa nkaho kirama akabaraga kugira ngo arebe ko byibura yatanga umusaruro. Nyuma rero twinjire by'umwihariko mu kiganiro nkwibutsa ko mu ncamake mba naguteguriye rero uba ugomba kubanza ugakora akantu bita ka subscribe, tugakomeza kugendana 5 kuri 5. Reka nkubwire ko rero tugiye guhera muri Rayon Sport ese bimeze bite ko byahombye vuba, cyane cyane ko equipe yari yapanze urugendo rwayo uyu mwaka. Bigaragara ko urugendo rwakoshoboraga kuba rwayibyarira amafaranga menshi cyane, ariko byaje kuza kuba bihomba. Ni kuri uyu mugoroba washize rero navuga ko Gasogi United yongeye kwibutsa Rayon Sport ko ibintu byayo igomba kongera ikabisubiramo ikabyiga neza kuko byahombye. Rayon Sport rero yongeye kuba inanirwa gutsinda umukino wa 4 wikurikiranya. Rayon Sport yanganyije na Gasogi ibitego 2-2 umukino w'umunsi wa 3 wa shampiyona waberaga kuri Kigali Pele Stadium. N'umukino wa 4 wikurikiranya Gikundiro inanirwa gutsinda amarushanwa yose, aho yatsinzwe imikino 3 iheruka. Hanyuma navuga ko uwabaye umukinnyi w'umunsi ni witwa Ngono Guy Olivier wa Gasogi, wabaye umukinnyi w'umukino akaza kuba nahembwa n'ibihumbi bigera ku 100 by'amanyarwanda. Kuri ubu Gasogi United amanota 5 ku mwanya wa 4, naho Rayon Sport ikagira amanota 4 ku mwanya wa 7. Ugeze ubu ngubu ku munsi wa 3 wa shampiyona Amagaju yari yatsinze Gicumbi ibitego 2-0. Gusa Rayon Sport si byo byonyine biri kuvugwa.
biranavugwa ko igitutu gikomeje kuba cyinshi mu ikipe ya Rayon Sport yatangiye kugira umusaruro nkene mu ntangiriro z'umwaka mushya w'imikino, aho ikubitiro yasezerewe muri CAF Confederation Cup bidateye kabiri, igatsindwa na Police FC muri shampiyona igitego kimwe ku busa. Ubwo iyi kipe yari imaze gutsindwa na Police FC kwa kane, umwe mu bafana bayo bagize ati nk'ubu tubuze umuntu twegekaho intsinzwi biraducanze. Aya magambo yagarutsweho kuko akenshi iyo iyi kipe ifite abafana benshi mu gihugu itsinzwe, ntihabura ugaragazwa nk'aho ari we nyirabayazana w'umusaruro mubi uri kuboneka, byaba ngombwa akaba ashobora no kuba yabiryozwa. Ubusanzwe hakabaye ari kare kuho kugera kuri uru rwego, ariko siko muri Gikundiro bimeze, kuko gusezererwa muri CAF Confederation Cup byonyine byagize icyuho gikomeye mu mibare yari ifite ubwo yakoraga ingengo y'imari y'umwaka w'imikino. Ubundi mu mibare Rayon Sport ikipe yambara ubururu n'umweru yateganyaga ko izakoresha agera kuri miliyari ebyiri mu mwaka w'imikino 2025-2026, gusa harimo kugera no mu matsinda y'imikino nyafurika byari kwinjiriza agera kuri 400 amadolari 400, hanyuma asaga miliyoni 570 y'amanyarwanda. Ubundi amadolari 400 niko twavuga ko yasa nkaho yivunja, ndetse ikakira n'indi mikino ibiri ikomeye mbere yo kugera muri icyo cyiciro, nabyo byateganyaga kubonamo miliyoni 400 z'amanyarwanda. Kuri ubu hafi kimwe cya kabiri cy'iyo ngengo y'imari yabaye amateka, hasigaye gucungira ku mukino ukomeye muri shampiyona, ubwitange bw'abafana ndetse n'abaterankunga bayo. Ndakwibutsa ko rero ni The Flame 24 TV, uramutse rwose urebye hasi ku kantu k'umutuku rwose ukahita ukora subscribe, ubundi tukahita dukomeza kumutoza wa Rayon Sport bamwita Rotifi, Umunyatunisia, intebe yamushyuhaye. Ibyo byatangiye gusubirwamo ndetse bishobora no kumuviramo kwirukanwa. Rayon Sport ntiyabonye intsinzi mu mikino 3 iheruka, ndetse byongereye igitutu ku mutoza w'Umunyatunisia Afahmia Lotifi, watangiye gusabirwa na benshi barimo bamwe mu bayobozi kwirukanwa. Mbaza ati se Lotifi wageze muri Gikundiro gute? Ubundi Lotifi yageze muri Gikundiro avuye mu ikipe yitwa Mukura, ntavugwaho rumwe n'ubuyobozi ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport kubera imikinire ye, ndetse ku isonga yabagaragaje ko atanyurwa nayo harimo uwitwa perezida w'ikipe Twagirayezu Tadeo. Ubusanzwe Lotifi akunda gukinisha abamyugariro 3 bo hagati, abakabaye bakina inyuma ku mpande bakifashishwa nk'abasatira, ariko bakaba bafite inshingano zo kugaruka kuziba icyuho mu bwugarizi. Ibyo bituma adakenera cyane abakinnyi basanzwe basatira izamu banyuze ku mpande, ibitandukanye n'imikinire Gikundiro Rayon Sport nk'uko Twagirayezu aheruka kubishimangira. Lotifi navuga ko iyi mikinire ya Lotifi ntibisanzwe muri gakondo y'imikinire ya Rayon Sport nk'uko perezida yaraheruka kuba abitangaza. Twagirayezu Tadeo rero Lotifi rero yagerageje gukoresha iyi mikinire mu mikino ya gicuti, inengwa na benshi, ariko ubwo yahihinduraga mu marushanwa akoresha abakinnyi 4 mu bwugarizi barimo 2
bakina ku mpande zombi. Byabaye nk'aho nawe yisanze akoresha ukuguru cyangwa ukuboko atamenyereye, kubihuza biranga. Byiyongeraho kandi uburyo ahitamo abakinnyi babanza mu kibuga, aho kuri ubu atarabona 11 beza bahoraho bashobora kuba batanga impinduka zitandukanye akora buri munsi, zikagira ingaruka ku musaruro nkene Rayon Sport ihoramo. Imikinire iri hasi no kudahuza umukino nabyo bigerekwa kuri uyu mutoza, aho byigaragaje cyane ku mukino wa Singida Black Stars wo kwishyura by'umwihariko, ndetse no Police FC muri shampiyona, mu buryo ikipe igomba kubakamo umukino mu gihe ariyo itangije umupira, aho akenshi ihita iwutakaza. Ikindi cyagaragaye muri iki cyumweru ni uburyo ikipe ishobora kubona imipira iteretse ahantu hamwe hafi y'izamu, hafi ya yose igaterwa n'abakinnyi bane batandukanye, mu gihe bimenyerewe ko abakinnyi baba bafite uwo bageneye imipira nk'iyo kandi uzwiho kuyitsinda. Nakubwira rero birakomeye mu ikipe ya Rayon Sport, abenshi batangiye kuba bavuga byinshi bitandukanye, gusa n'urwego rw'abakinnyi ba Rayon Sport n'urwo kwibazwaho. Ku mazina Rayon Sport ntabwo ifite abakinnyi babi, ariko nanone bose si beza ku buryo bashobora gutanga umusaruro. Iyi kipe yitezweho n'abakunzi bayo benshi bahora banyotewe intsinzi. Kugeza ubu Gikundiro irabura rutayizamu ushobora kubona ibitego nyuma y'uko Umurundi Ndikumana Asmani avunikiye mu mukino ubanza bahuyemo na Singida Black Stars i Nyamirambo, akiyongera kuri Far Ngange umaze igihe adakina ariko akaba yarasubukuye imyitozo yoroheje. Habimana Yves waguzwe muri Rutsiro FC nyuma yo kuba umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bagaragaje impano idasanzwe muri shampiyona ishize, aho yatsinze ibitego 7, niwe kuri ubu uri kugenderwaho muri Rayon Sport, ariko arinjiza igitego mu mukino 4 y'amarushanwa Rayon Sport imaze kuba yakina. Benshi mu bakinnyi baguzwe bitwa ibitangaza, barimo umunyezamu Drissa Kuyate, Mohamed Cheri, Ntarindwa Aimable na Emery Bayisenge ntibakina kubera impamvu zitandukanye, mu gihe Youssou Diagne yakinnye imikino 2 iheruka gusa kubera gutinda kugera mu ikipe ntagire imyitozo ihagije mbere y'uko umwaka w'imikino utangira. Nta wakwirengagiza kandi urwego rw'abandi bakina bihoraho, ariko nabo kugeza ubu nabo batishimiwe. Harimo uwitwa Pavel Nzira, umunyezamu wa Rayon Sport, bikajyana n'impinduka za buri munsi zikorwa mu kibuga kubera umusaruro mukeya. Ikipe ya Rayon Sport rero sinakirengagiza ko kudahuza kw'abayiyobora nabyo bishobora kuba nkene mu musaruro by'umwihariko irimo iratanga. Iyi kipe itsindwa umusaruro bazwa umutoza niyo yaba adafite abakinnyi bakomeye, keretse iyo habayeho kugirirwa icyizere no gushyigikirwa n'ubuyobozi. Kuri ubu Rayon Sport yatangiye gutsindwa mbere y'uko inatangira kwitegura umwaka mushya w'imikino, ubwo hagurwaga abakinnyi ndetse hagashakwa n'abatoza. Kuva muri Kamena, navuga ko ni mu kwezi kwashize, nyuma yo kwemeza Afnia Lotifi mu buryo butavuzweho rumwe, Rayon Sport yakoze andi makosa yo kumurikiza navuga ko Rayon Sport yakoze amakosa yo kumurikiza abandi batoza. Kuri ubu
bagaragara ko ntacyo bafasha, barimo Azouz Latifi wazanywe na Afamia Latifi kandi nta byangombwa byemewe na CAF afite. Ibyatumye hashakwa n'umurundi Haruna Afeluze kubera ko iyi kipe yari igiye gukina amarushanwa nyafurika. Igenda rya Ayabonga Lebitsa wari ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi mu ntangiriro za Kanama, mu gihe haburaga ukwezi kumwe ngo umwaka w'imikino utangire ndetse ntahite asimbuzwa. Kugeza ubu hemejwe Mwambari Serge, bigaragaza kutumva no kudaha agaciro izo nshingano, kandi biri mu byagize uruhare mu gusubiza inyuma urwego rw'abakinnyi ba Rayon Sport. Uburyo Rayon Sport yaguzemo nabyo navuga ngo birakemangwa nabyo rwose birakemangwa kubera ko biri kwigaruka uyu munsi, aho hari abakinnyi benshi baguzwe abatumvikanyweho n'ubuyobozi bwacitsemo ibice bibiri. Kuri ubu rero bikaba biri kwigaragaza mu mahitamo y'umutoza kuko hari abatari bakenewe. Hanyuma rero buri muntu wese ashobora kuba yakwibaza ngo harakurikira iki. Icyakurikiyeho nuko uyu munsi Gasogi yongeye kuba iyikubita mu mukino umunsi wa gatatu wa shampiyona. Navuga ko banganyije ibitego 2-2 nk'uko nabibabwiye, gusa ni mu gihe ibintu bishobora kuba bibi kuri uyu mutoza n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport mu gihe yananirwa kubona intsinzi nk'uko byagenze. Rwose yananiwe kubona intsinzi kuri Gasogi, ariko murabona ko biraza kuba bikomeza kuba birushaho kuba bibi cyane mu gihe yatabona intsinzi ku mukino wakurikiraho. Kuvuga ikiruhuko cy'imikino y'amakipe y'igihugu kirakurikira, kuvuga kitezweho kugabanya igitutu by'umwihariko no kuba umwanya wo kwitekerezaho muri Rayon Sport imaze imyaka 6 idatwara igikombe cya shampiyona, ndetse ikaba iheruka igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2023. Iyo ngiyo rero Rayon Sport yanyu. Gusa nakubwira ngo kuwa gatanu iki cyumweru tugiyemo ekipe yacu y'igihugu Amavubi iraza kuza kuba igurukana umunya South Africa. Kuwa gatanu rero nizere ko buri muntu wese azaba ari hafi kugira ngo tubashe kuba dushyigikira ikipe yacu y'igihugu. Uyu munsi rero ni ku cyumweru, nizere ko amenshi mwagiye no gusenga mbabwira ngo hasta la vista. Ndabasuhuza cyane rwose abantu mwagiye gusenga, mwagiye gukora imirimo itandukanye ku cyumweru, ariko by'umwihariko uwitabiriye kujya kureba uko yakihuza n'Imana, nabyo ni ibintu byiza cyane. Gusa andi makuru mu Rwanda mbere ko nerekeza hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, witwa Mugisha Gilbert yarasabye anakwa uwitwa Mpinganzima Josephine, umukobwa mwiza w'inzobe cyane. Iyi ni inkuru tuzaba tugenda tureba ku munsi w'ejo, gusa sinarara nayibabwiye kuri uyu munsi ku cyumweru. Iyindi nkuru rero nuko Benin nayo iri mu zizakina n'u Rwanda kugira ngo tubashe kuba twabona igikombe kizatujyana muri Amerika. Mu gikombe cy'isi Benin yashyize hanze abakinnyi bagera kuri 25 hano muri Afurika. Gusa uyu munsi nta gihindutse, turaza kuza kuba tumenya umubare uburyo South Africa izaba yipampye akazi ku munsi wo gatanu kugira ngo abashe kwikura imbere y'Amavubi nayo muri iyi minsi. Navuga ngo arakeneye kuba yakonfirima abanyarwanda kugira ngo habashe kuba hashya. Reka mbe nkini ahangaha mu Rwanda nerekeze
muri Afurika murumva ko tugiye kujya muri trêve internationale, ibiruhuko by'ama ekipe y'igihugu, aho abakinnyi batandukanye baba bagomba kuba bagaruka bagakorera ibihugu byababyaye. Reka twerekeze ku munsi w'ejo, ekipe ya Arsenal n'ibisanzwe yaje kuza kwitsinda West Ham United ibitego bibiri ku busa. Hanyuma Leeds United iza kuza kuba itsindwa na Tottenham. Bikomeje kwanga ndetse bikomeje no kuba bibi cyane, dore ko uyu ni umukino wa gatatu ekipe ya Liverpool itabasha kuba itsinda, aje kubitsindwa ekipe ya Chelsea ibitego bibiri kuri kimwe. Twerekeje muri Espagne, Real Oviedo na Levante yari kubisa ibitego bibiri ku busa. Hanyuma Valencia iza kubitsindwa na Girona ibitego bibiri kuri kimwe. Real Madrid yaje kuza kuba itsinda ibitego bitatu kuri kimwe. Tuzabasha kuba tugaruka ku munsi w'ejo Real Madrid, ndetse tukagaruka no kwekimwe ku mukinnyi witwa Mugisha Gerbel, rutahizamu w'igihugu, rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ikipe ya Polisi. No kuvuga rero mwumva ko ni ibintu bitoroshye, nkubwira ngo komeza ukore subscribe ubundi tugakomeza kubana mu biganiro biba bitandukanye. Nkubwira ko uba ukora subscribe ni ibintu by'agaciro cyane. Reka twerekeze rero muri ku munsi uyu munsi mukino wenda yagiye iba kugeza ubu ngubu, aho amasaha ageze. Ekipe nakubwiye ko wenda tunyuze muri Bundesliga ho gato nyuma yuko tugera ku uyu munsi. Ikipe ya Bayern Munich nta mikino ifite ibitego bitatu ku busa itsinda Frankfurt. Hanyuma St. Pauli itsindwa na Werder Bremen igitego kimwe ku busa. Leipzig ubona ko yasubiye inyuma yo gutakaza abakinnyi bayo batandukanye, yanganyije kimwe ku kindi ikipe yitwa Dortmund, rwose nayo urabona ko bitagenda. Leverkusen nyuma yuko Xabi Alonso yagiye muri Real yacyakomeje wa murego wayo, yaje kubitsinda Inyober ibitego bibiri ku busa. Wolfsburg ndetse na Wolfsburg zari zahuye ziyaca cyane ibitego bitatu kuri kimwe. Wolfsburg itsinda Wolfsburg. Reka rero twihute ku mukuru uyu munsi. Navuga ko imikino myinshi yari itegerejwe yabashije kuza kuba irangira, aho ekipe ya Aston Villa ndetse na Burnley, nakavuga Aston Villa y'inyaye mu isunzu nyine ikura amanota 3 ku ikipe ya Burnley. Everton yaje kuza kubitsinda Crystal Palace yari yarigize akara kajya imaze imikino igera ku 10 muri competition zose yari imaze kugera ku mikino 18. Iza kuza kubitsinda ibitego bibiri kuri kimwe. Newcastle United iza kuza kuba itsinda Nottingham ibitego bibiri ku busa. Wolves yaje kuza kubitsinda inganya na Brighton igitego kimwe ku kindi. Manchester City ibifashijwemo n'umusore Erling Haaland ku munota wa 9 wonyine. Byasabye ibintu byinshi Erling Haaland nta mikino afite uyu mwaka. Muramuha Ballon d'Or cyane ayo mumo. Ariko urabona ko harimo abakinnyi bameze neza witwa Erling Haaland muri Man City, rwose ntari gusiba gutsinda. Murabona ko rero ari ibintu biryoshye cyane. Man City yaje kubitsinda igitego kimwe ku busa, mu gihe Barcelona twerekeje muri La Liga yaje kuza kubitsinda ibitego 4 kuri kimwe nyuma y'amakosa atandukanye abasore bagiye bakora, harimo Lewandowski wahushije penalty ndetse n'ubwugarizi bwa FC Barcelona ubona ko butameze neza. Umuzamu Wojciech Szczesny nawe rwose ubona ko ashaka ubusaza, imyaka si imibare kabisa. imyaka yanze witwa Szczesny byanze ibitego 4 byose yabashije kuza kuba ahindukira areba mu rucundi inshuro 4 zose. Urabona ko ari ibintu bigeze ku ekipe ya FC Barcelona. Real Betis yaje kuza kuba itsindwa igitego kimwe ku busa na Espanyol. Mu yindi mikino wenda tusa nkaho tutegereje mu kansi 3 haraza kuza kuba hakina Atletico de Madrid ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa na bamwe mu mukino utegerejwe ni Lille ndetse na Paris Saint-Germain mu kanya 2:45. Navuga rero munyemereye rwose nasoreza hano
ariko nkubwira ngo hari byinshi tuba tugomba kuba tugarukaho, ariko gusa nagira ngo ngaruke ku ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko. Ariko Rwanda Premier League izaba yakomeje, ndetse twavuga ngo turyohewe n'icyumweru cyiza. Tuzaba tureba iki ngiki tugiye gutangira intangiriro nziza z'ukwezi kwa 10. Rero mukomeze kuba muryoherwa, gusa ahantu hanywera akantu karyoshye cyane La Paris Nyandungu niho hantu ushobora kuba wajya rwose mukanakire keza uri kumwe n'abawe ndetse n'uwawe, mukaba mwakinywera agacupa mumeze neza, ikiburushete kimeze neza. N'abandi mushaka kugira ngo tumarize, muze rwose, imiryango irakinguye, nimero yanjye banayipininze hasi, kandi ibiciro byo kwamamaza noneho mu buntu kubishyira hasi cyane, kugira ngo tujye dukomeza kuba namwe muza kuba mutugana, kugira ngo tujye dukomeza kubagererayo, ndetse no kugira ngo ibikorwa byanyu bikomeze kuba byaguka ndetse no kumenywa n'abantu bose. Reka nkubwire ko rero kimwe mu bintu bya mbere ugomba kumenya mu ntangiriro z'iki cyumweru ni ukwiciraho iteka kubaho neza. Tugomba kubaho neza, tugomba gukora, tugomba gushyiramo imbaraga, buri kintu cyose nyine kabisa tugashyiramo imbaraga, tukareba ko ejo cyangwa se ejo bundi natwe kazafatwa. Yari Victor aka Pogakare, ako kazina niko ari kunyita muri iyi minsi. aka Pogakare. Rero nakubwira ngo kora subscribe, ndaje mwere ibindi biganiro biryoshye cyane.